Whakalopula tu hane e tau wala tala tutupu ke lata mai awhiawhi nei. Ko tuk whenonga e matua palimia ke he tau whanwanga ke whakatutala mai whalua tau taki mai he tau atumuta whalani ini tia mosaina ke he tau lang matayanga ke at Pasifika mo Niue. Ko tau sei whala tau kumikumianga mai tau whakatutalaanga ke motu hangao ke he tā whakaloanga mai tau fuata koe Youth at Work he SPC. Liliu mai toko ue e fuata Niue he kauwhatahai he matakau 350 he Pasifika ke tā whakaloanga ke motu ko Australia ke whakapulo ai e tau manatu ke hiki ki ang he matangi. Koe whahi tapunei kua lawe he tau whanau aonga tokolunga ha kua kamata e tau kamatamata he NCEA. Kua whai anoanuanga e whakatuwhono ke whakamalolo e tau whakawhituyanga mai tau motu ni ko whamahani ke lang matai ke he tau whakalaulohianga mai ko tuku whenonga e matua palimia ke whakatutalai mai tau takitaki he tau atu motu ko whalani ini tia mo saina. Ko pehe haka manatu ko he tau whono mai tau takitaki ko e lante i tau tūru ke tāla ke climate change ko hinga tau whakatukanga ke climate change ko hinga a fuki tau roma tahi lo tūru rantai me tau ika tau Pasifika me tau tangata ni whamei ka hea tau ika tau tūru he tau Pasifika. Haka tu tangata ni he whoro mutu ia na whamai ki bihi ai. Si ko hinga o fuki te mena no ko mai ki lo tūru ki roma tai e ki hate tūru tō kautu. Po ke reason whakalaulahi. Si ki te mrei ha kone manatu whatu tangai, to whai mga hau whatu tangai me President Z Husainas, biheni me Prime Minister Hintia. Ai loa au koe whai mga hanakai ki whatu tangai mo e Christine a Veronica e haia e mga hakotuku mai e tātu ngā ke whono roa e matu. Si a manaki o ke whai whakamamang ke hea te tūra tūwanga, mo hea te tūra manako. Rimu munisipi kong furu munisipi whatu tangai. Ko whai amina ki anga whoki ke whakatutalai mo i Pule ko Murray Makali ke he tau langomatayanga mai i New Zealand. Mo i hanga wangi ki mua, kai talahau mai he pilimia nā kei nonofu ni mo i tua ki New Zealand, a hai ei whoki e tau amamina ki anga mai motu. Koe manako ni ka hake whai langomatai a wharani, whakatai a teo, ke langomatai ke matutaki tanga hua scientific research ala tūru ke lātai me tahi, and climate change mo ika. Pihia na saina, manako ki whatu tāmara tūru ke tarina ala tūru ki whakaanga e tahi te tūru is a carbon sink and carbon trading ke whakaanga e ala tūru puintia, whichever one. Ke mai ke ala tūru mui e whai mga hoe ke tausia e tau puhana fō ke whakahoro ke tau industries ala tūru i saina puintia. Tuk whenonga e matua palimia ke he aho tu loto, mo e fuafua, mo lea whakatose ue whahe tapahana ka whano ke mai mo e motu. Ko niwe tahe tau motu ne ko manako ke whai ono anuanga ke matangahua Youth at Work, ne kua whamtupatua i ke tau puhala ke whakako me tau siuse e tau fuata ke lata mo e tau mui ngahua. Ko e whakaholoanga nei he Secretariat of the Pacific Community ne ka mata i ke he motu ko Solomona, he mole ue tau ka mole, kua kisia, kua holomitaki, mai manako whoki, whalu, atu motu ke whakangahua ke lata i mai tau whata. Kua hoko mai e tahapulotu mai he SPC ko Mia Rimon, ha koe ole he whakatawhanu Niue, ke kumikumi ai ke he tuanga, he tau whakaholoanga mai tau whata, mai tau manako ke he tau ngahua, mai kisia koe hanghanga mitaki na kei whakaholoanga nei, ke lata i mai tau whata he tau tula motu. Kua whitāni he ngahua i ki Salomona, ka mata i ki Vanuatu ke he tau nei, mai ono anuanga whoki ki Papua New Guinea, Samoa, Kiribati, mo e whalua tu motu whoki. Ne talahau e ia, nā kei tatai e tau motu. Mo e kua maeke ai ke ono, koe hingo e tau whakaharuanga, ne kua lātai, mai tau fuata, ke maeke ke mō e tonga hua, ne manako ki ai. So ke kakano e ia kua hoku mai e ia ke he motu, ke whakatutala laulahi, mo e tau matakau ke he kehe. Koe puhala ni kua tausi ai, he talahau e ia, kua whai mga aho ke ngahua lau tōru ki loto he tau maanga, po ke tau ngahua ki langmatai ke he tau tangata. Ke he fōke mga aho ka whakako, mo i ngahua ke whala tau ngahua he whakatawhono, po ke tau pisinisi, po ke tau matakau i whafo he whakatawhono. Mai he tau whata ni kua kau whakataha ke tau whakalanga, mo e tau whakakoanga nei, whangu fu paseni, ne kua mō e tau ngahua, po ke whakatū ni alo tūru e tau pisinisi. Kua ki se holomitaki ke whalumoto, mo e manako ke whamalolo e tuanga he tau mō i ngahua he tau whata.
Kua kau whalataha e te fuata mai he toko hongwhamaua e atumu te Pasifika ke he taha whakaholoanga ke lata moe whailoa e hangahang ke lea he hiki ang he matangi ke lata moe atumu te Pasifika ne whakahoko e whakaholoanga nei ki Australia. Ne whenronga atu ai toko ue e fuata niwe ke kau whalataha ke whakaholoanga flotilla nei ko laua ni moe koto whaanga ke ua atu ai ke hukui ko Daphne Pingia o Rex Rico Milikitama. O atu ai mui tutala mai tahi a laua hangau ke he halaua ki sianga ke he whenonga. Kau whalataha ia moa mo e whalu atu motu ni kua hoko atu ki Australia ke tuku atu ia moa a leo mo e lamatai atu ke he whahi climate change. Ko e matangahua nei, ko e matangahua ne tuku ai ke lata mo e tau atu motu, ke kau whalataha ai ke lata mo e whakaholoanga ko e ke lata ai mo e climate change. Mo e ke whē laumatai aki e tau whanau po ke tau mamatua ni kua kau whalataha ai ke pokalama nei. Koe tau atu motu he Pasifika ne kau whalataha ke matangahua nei ko American Samoa, Federated States of Micronesia, Fiji, Kiribati, Nauru, Niue, Marshall Islands, Palau, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Tokelau, Tonga, Tuvalu, mo Vanuatu. Koe iloa mai, koe lale tau atu motu he Pasifika ke pui mai he hanghang ke lea ke hiki ki ang tumatangi. Pia foki, moe whakakese he halau tolu atu manatu ki iloa mai longa i he tau motu lalahi. Ne whiwhiri ai he tau takitaki he matakau 350 he Pasifika ke whakahoko e whakau nei ki Australia ha koe motu ia e motu ke uaki ne mua te lahi he whakafua me whakaunga e tau fossil fuels ke tāwiria ke tau maloro hila me whalu mena foki. Mana kua e matakau ke tukutuku he whetau whakaunga he tau koloa nei ni kua lau ia i ke he tau hiki ki anga matangi mai ki sia fuaki ha ia e kau whalataha he tau tangata ke he haluturu a tau whakaunga nei. Pehea e taha tata papalangi ha ko e climate change is not real. So lau ia ke lea e loto haku mo e hukui mai Fiji, he pehe ka ia e ai mooli e hiki ki anga e matangi ke lalolangi. Pehea e whoki ia ka pehe hukui mai Fiji ka manako e ki sia e mooli hiki ki anga e matangi, hau ke tau atu Pacific ki sia ia ha e na mooli whoki ni. Ne talhau ai whoke laua kua whai ke he te manamana tuanga mo iloanga hangau ia ke matangua nei mo e mahuenga ke tutu e te whuata me whakakesi te manatu ke pui halutula te motu mai tau atu hau ni o haki mai. Mga ahu nei kua ono atu ia laua ke he tapuhala ke whakaleo ai e te whakakuanga laua kua moa ke matangua nei ke he te whuata me te mamatu he motu ke mailonga i ke lea hiki ki anga matangi. Koe whahi tapu nei kua lawe te whanau he aungatoko mo e tau kamatamata NCEA. Tali mai he kamata e NCEA he tau wafu me ua ko ki sia kua mitaki whakahanga e tau pohala kua whakahua ki mai whakahoruanga ki loto he tau aunga. Ne kamata e tau whakatokaanga ke lata me tau kamatamata NCEA niwe ke aho tapu aho hewe na November. Ne pehe mai e ulu aunga he aungatoko koe toko limu whamahewe whanau ne kua whakamau hefo ke tau whakakuanga NCEA taha ua mai tolu. Kai toko whang whumataha ni alau tōru ne kua mana ke tau se tau kamtamata externals. Koe tau mga aho tau se tau kamtamata ne whamhaine ke lahi tupe whalu tu whanau. Kai whia ke whakausianga he lali ke moe tau ola ke katoa e tau pepa whakameilonga. Koe tau si ai he aonga e tau kamtamata ke poko PE ke oa tuai alau tōru mai he tau aho takitaha mai he hola hewa si hoko atu po ki whalu tau kamtamata ke hola lima. Mana koe i fuke lau tōru ke mailonga he tau tangata kai ke kua ua tu ai ke tamtakavia ke tuku hefo. Moe nā kai ua tu whakanoa ke whakahoha viku he tamtakavia ai toka e tau whanau ke mana tu ke alu tūla tau kamtamata. Tō whakakatoa e tau kamtamata he tau whanau NCEA he anga tokolunga ke haho lotu aho ua whamaono ia November. Whakausi mehenei da wala tala tutupu ke lata me a whiwhinei a mana ke whanau behenei foki ke whahitap kahau ke mnuine o ki o ki whahatapu ni hanga o te kiai. Muni ne pō.